Ni Today 250 wakoze cyane gufata umwanya wawe ukadukurikira. Ntugende udakoze subscribe, share cyangwa utanga igitekerezo aho hasi. Mu Rwanda bari hafi kuvumbura umuti wa coronavirus. Muri ibi bihe murabizi ko isi yose ihangayikishijwe n'icyorezo cya coronavirus. Abahanga mu by'ubuvuzi n'abashakashatsi bo mu bihugu bitandukanye bo ntibakiryama, barakora ijoro n'amanywa bashakisha umuti watabara isi. Ibi ni nako bimeze hano iwacu mu Rwanda, aho ihuriro ry'abavuzi gakondo rizwi nka AGA Rwanda Network bavuga ko bari mu bushakashatsi bukomeye bubaganisha ku muti wavura abanyarwanda iki cyorezo. Nyirahabineza Jeanne, presidente w'iri huriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda, yabwiye Today 250 ko ubushakashatsi bwabo babugeze kure. Igisigaye gusa ni ugutanga ingero z'umuti wabo bizwi nka sample mu kigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi n'iterambere aricyo NIRDA, kugira ngo iki kigo nacyo kibanze kiyisuzume mbere yo kuyemeza, ubundi bakayigeza kuri Minisiteri y'Ubuzima. Uyu muyobozi w'abavuzi gakondo avuga ko ubusanzwe bari bafite imiti itandukanye ivura indwara zo mu myanya y'ubuhumekero ifata nka coronavirus. Icyo bari gukora ngo ni ukuyivanga cyangwa kuyihuza n'indi ivura umuriro ndetse n'ivura umusonga, ariko bigakorwa mu buryo bwa gihanga nyine. Mu ijwi ry'uyu muyobozi ku murongo wa telefone aganira n'umunyamakuru wa Today 250, reka nawe tumubumvishe uko yabivuze. Mutekereza ko bizatwara nk'igihe kingana iki muri ubwo bushakashatsi bwanyu? Ubushakashatsi bwacu twebwe nta gihe bifite, nta gihe rwose. N'ubu isaha n'isaha NIRDA itwatse sample twayibona. Kimwe mutekereza ko muzategereza ko NIRDA ari ibaka sample, ku kimwe mutababwira muti dufite sample mubanze muyitestinge murebe? Gutegereza nuko aribo babanza kwegeranya nabo nk'abashakashatsi nk'uko babitubwiye, bazegeranye n'abandi bashakashatsi kugira ngo bamenye ubwoko bwa virusi ubwo ari, bitewe n'uburyo ngo ikongera vuba mu kwanduza abantu. Urumva rero ntabwo ari NIRDA gusa yonyine, bo bazegeranya nk'abashakashatsi bahure bayigeho. Ku ruhande rwa NIRDA, iki kigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi n'iterambere, nabo bemeza ko kuva iki cyorezo cyagera mu Rwanda batangiye gukorana n'abavuzi gakondo mu kwegeranya imiti bari basanzwe bakoresha. Umuyobozi wa NIRDA ariwe Claire Mukeshimana yagize ati baratwandikiye basaba ko twafasha gupima imiti yabo, ariko natwe tubanza gukora ubushakashatsi kuri iyo miti tukareba niba ivanze neza, uburyo bwo kuyibika, kugira ngo turebe niba ahubwo idashobora kuvamo uburozi bitewe n'uburyo bayivanga. Iri huriro ry'abavuzi gakondo bo bavuga ko bafite icyizere ko umuti wabo uzakora kandi n'abanyarwanda bazayakira neza, kuko ntawakwemera gupfa cyangwa ngo yishimire gukomeza kubaho ibintu byarahagaze nk'uko bimeze kuri ubu. Uyu muti w'abavuzi gakondo nuramuka ukoze kandi ukemerwa na leta, u Rwanda ruzaba rubaye igihugu cya kabiri ku isi kivumbuye umuti wa coronavirus, nyuma ya Madagascar iherutse gushyira hanze umuti wawo, ariko umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima ariyo OMS ikanga kuwemeza. Kugeza ubu mu Rwanda nta muntu urahitanwa na coronavirus, mu gihe hamaze kugaragara abagera kuri 212 bayanduye, harimo 95 bavuwe bagakira. Iyi mibare ariko ihinduka umunsi ku wundi. Iyi nkuru ishobora kuzakugera ejo cyangwa ejo bundi ukagira ngo imibare nakubwiye ntabwo ariyo, ariko kugeza isaha ubwo twakoraga iyi nkuru nuko byifashe. Ngayo nguko, reka dutegereze turebe aba bavuzi gakondo ba hano iwacu, wabona bakoze umuti
ugatabara abanyarwanda n'isi yose muri rusange. Ngayo nguko, ciao ciao.